ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Kinohikai jeng school SSA kibran hapok shatri jeng ko Meghalaya SSA School Teachers Association hagasitrik urasau aratar posau kelas dangani ka jengki jongki bandawai ka sarkar bukan kentiu ya ka tulap ka belong sispa na ka sispa u president jeng ka association u ba Peter Thernyang hagajeng kran bekla pathai kubor ule tho bagani ka jengki beklamput sngi jeng kai school SSA hamar malki shilong kelong hading jeng iPod ya ka tanak peliputi jeng ka sarkar jela kalakot School Teachers Association. Hari ini kesini, jom kasih tarik Oktober Karajar Pusau. Tidak senang ya ketika independent seat demonstration. Apa aja ketika Madam Malki. Di kembang ila ai ka deadline syaka government hatala kodrit jom ignai September. Itu ka kapuar ka bangil ai syaka sokar bahkan perkiuno ya ketulok Juni 6%. Di kalakut. Hakan ika puar ke pemerintah, hakan ika seni ke jong kan ika shtarik, nak kalian ki nongkai, nak kalian juga jadi dalam Meghalaya. Hamtam katu kan ni nak ki nongkit kam kita syakman, lawan nak sedikit berpikir her, banpli ya kan ika jinya lang ke jungi hakan ika seni. Ia nak kalian ke jungi ngilak rai, scam, ngilak rai ngilak kut jumut bah, nginum pensange ya kan ika jungi yaki ke jungi, larangin pat iyo ya utak uso. Penimpan yuk kai uso jaga job hakaba kasokar kadai pan pergi ketulok juni hakaba kasokar kadai ban ai daga jingko ba kala ale na ka bentar juni bara kasokar kasyu kran tani klub jingko bilam pedian kataro hakaba dei ga jingkhot jeng nakalin kasokar di kata kasyo min ang syong bet hangli ngin abi hangli lada kan nakalin kasokar kawan ban kendu ini kawan ban ini hakata ka puar misalnya gini kendu iki ban ya kran berki nak kapenta tapi kapiang nak kapenta jin mentu jom kidung sai hi oh kamat kapa nak kali juni ni terwa syaka sokar ni dawa syaka sokar di tang kawai kata ka enhancement da ka 6% kino hikai jo kami gelaya hi ber kawai kala shim ni kan ni ba ngimbu kanung rupuan mereka long indefinite abang indefinite long syam plan mengor klem bukor kan adu ba kasokar kan ai yani ya kita minta dawa abdi berkata ka baong ba Jesus scam Angi ngibis kung mga laksan haki warbalep ngibis lingba ki previous enhancement ki jungi na ki previous enhancement ki jungi kung bangilong na maraba nga sikren siya ba ngi kino kay sisi ngim judan kinu kay allowance ngim judan kinu relief ngim judan kinu benta ki jimentoy ki bangiyo rengiyo betang ka fix remuneration di halo katak nong rim kumba kini ki sarkar kadep kilapan kiyo ngi da 6% last ka bangiyo kumong ipi ngilayo hadu 107% Tementara kadang ni suskem buat ni dawa ba kadiban ka prasnem ka bakalaya ni dei hok banginyo ya ka 6% mensua tang lai sausnem kila penkiu yangi 6% mentah ki prat lagi snem na do arjar hak kendai ngila persang ban yakendu yak sarkar na bantaban ban pen i ban kerpat ya ka bakan sim i halok ni kamat rekat hadu mentah la prat lagi snem laya ngim sim ladon kono ka kanu unu nuso bangini dei halok kata kanong remba na ki saus nem gyom chwa ni suri hok ba ngin sak pen kentiu yang 6% ladengnya nujor bat ya kar komlong koman hak ni kajuk pemerintah ya kajing kiudor kimat ki mata ya kajing kajongi kum kinon kai ban nam ta ban kembit biang ya ki khun ki jongi ya longyong sem ki jongi di halor kata kanong rem ni hadu mentah ngi dang scam triang baik nak mentah ka kata ka 6% ngin bis mong ipi ni sem baik na ka ba ki sarkar berem Kelejai pen kieu ni 6% ka jingdon jingdon kai gidon ka ajar san spa sa puingut nri mentang ngilang pan biang ya ka jing pedip nak liang ka government nomor beli kidon nak liang ki perlu kai jungi ki bala dip rung sui government ni don ki bala retired don ki bala klan hadu mentai gitu ki kan si pusru ka sarkar kampat simut hep kam sebelah pendak dia tak daung ngidang pan ya ka jingtip ngidang pan na po diesel ya ka total number ka betik na ba at present ngidon katno driver beli ngila ban sutu ba kaji keren juga na po diesel ngila don kajing tuna naka khat arja san spa so puingut ngila tuna mata dak nunu khat wispa khat spa ngut ngila dunai na kain mar beli ya kini ki vakansi ngila don musim la tak hadu kini si unta